Business as usual es el cosa y habla el administrador de la ciudad, Maria Angelique Apolgo, para el ciudad de Zamboanga, siguiendo el mga insidente de arresto del mga alegong miyembros del Abu Sayyaf que plano era el guerrilla con el tres mga granada ng Calle Boulevard para sirvi como diversionary tactics di ila y conduci con el plano de kidnapping con un Chinese nationals aquí na ciudad de Zamboanga del pasado dia. Asigun pa kungo, no hay cosa epekto este mga amenazo del mga mal-elementos na mga aktibidades del Hermosa Festival. Siendo, mas ya kinapamasmanada el Kenya ang nabisita na Calle Boulevard. With these developments, definitely the preparations are in place. Every day we assess the situation and it is business as usual. We go with the theme. Our theme for the Hermosa Festival 2016 is Un Celebración de Alegría, Unidad y Paz. Yeah. Lo mismo, el jefe del mando policía local, Senior Superintendent Luisito Magnaye, quien visita del Dayton Teleradio Endrantes Aga y habla que no hay también cosa para manlingas al vivientes, siguiendo el di ila acomplisimiento, na di ila obserbasyon, como no hay asigun kosya pasa, y mas ya asa sila apretaw el seguridad na mga lugar del actividades del Hermosa Festival. This is to show our constituency in Zamboanga City na wala silang dapat ikatakot because the security forces here, the Zamboanga City Police Office, the Task Force Zamboanga and other law enforcement agencies are here to provide security for the peace and order and the public safety of each and everyone. What we have is the normal law enforcement operations coupled with the partnership with the force multipliers. Sita acorda de lunes tarde, tres mga alegong miyembro del Abu Sayyaf, el ya pwede aresta, el Intel Division del Zamboanga City Police Office y Task Force Zamboanga, takarga con el tres mga granada y mga bomb paraphernalias. Ya confirma el PNP que un diversionary tactics este del Abu Sayyaf para conducir la kidnapping activity y para divertir el atención del militar ali parte na probinsya del Sulu. Admitido el PNP que grande problema tadali kanila este mga illegal pantalan na syudad que posible tapasa el mga armas y explosiva de estos mga bandido grupo. Otro pa aquí el se llama black market que source asigun del mga armas y bala del mga terorista grupo. Yari tira el PNP que si koopera lang kanila no hay cosa para manlingasa acerca de seguridad este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.